Ase Marina nibyo koko amabere yawe barayabaza? By the way naga amabere yanjye bayabaza. Babaza ikibuno gusa? Oya ni ego mu izina rya Yesu. Ase koko nuko wamyumeze? Nuko namye nteye, nuko nahoze nteye. Ahubwo we nasize mu natemeye kubyiba cyangwa ngana nuki. None se ko bari kuvuga ko wagiye muri Nigeria kwibagisha amabere n'ikibuno wowe urabivuga hiye? Nari ndwaye malaria ko nekeza ko icyo gihe iyo nkuri soka nari nayihaye Emi kuko igihe ndambwira ndarwaye twe dufite shooting ya Twivo yangi. None marambwira Mico the best nzamanuka ejo nzumva nk'abantu nagomba kugaragara muri video. Hanyuma rero namwe mujye kutubwira ikintu cyari cyaratumye Anita na Brian mugirana ikibazo. Erega nta kibazo gihari. Oya shaka kuvuga ibyo abafana bazi. Oya ibyo rero kucyuvuga ibyo abafana bazi twebwe ari byo tuzi. Ese ko mbona munteranira? Oya twebwe nta kibazo dufite. Ahubwo nanjye birantunguye nakuyigo. Ase Matsiko nibyo koko wanduye sida? Nanduye sida. Nje naga ikintu nyihisha. Navuze ati wumva afite umutima kunkunda zankunde. Kuko wavuze ngo ikisi? Kuko navuze ati se nimba nanduye sida. Nkaba mbivuga nabihisha. No ku bantu barwaye sida bakabihisha bibamariye. Ase komanye ko please koko urayifite ubundi se twabibwirwa niki? Nje ndayifite nidenwe mu filme mu ndebe. Akanyanga mu mutaranda. Niko ejo bundi usohoka mu rusengero kajya hanze wari ugiye gukora iki? Ndagenda nkubitaho imyotsi nkingahe ndangije ngaruka mu rusengero na furi zose ndi kugenda ibitsi bidakora hasi yame. Ngira ko bisi ndagaswe bucece mu gace. Maze gucoma waje ute? Ndaza ntimushumba waririza. Ati waririza mushumba. Bundi suri kuvuga ibi. Yame uri babisi se nta kintu yoka. Akanyanga mu mutaranda. Mavete nukubera icyo ukunda amafaranga cyane kurusha inshuti. Amafaranga ashobora kuguhuza n'inshuti ariko inshuti y'ubu ntishobora kuguhuza n'amafaranga. Uvuze ngo iki? Ndasubiramo. Amafaranga ashobora kuguhuza n'inshuti ariko inshuti y'ubu ntishobora kuguhuza n'amafaranga. Ariko inshuti nziza iruta amafaranga. Inshuti nziza iruta amafaranga. Amafaranga ashobora kugutanya n'inshuti ndetse akaguhuza n'inshuti. Niyo mpamvu amafaranga arayoboye. Mforoyinga mwana. Aha Nzovu washobora gutereta uwo mukobwa. Ngaho nimba wiyamirina ku mitoma mutera imitoma twumve. Elisa chérie. Oya. Je t'aime. Tu t'aimes. Elle t'aime. Nous sommes t'aime. Vous êtes t'aime. Nous t'aimez. Aravuze ngo nous t'aime. Usko bikase. Miki rero nawe ugiye kutubwira ukigera muri filime role ya mbere wakiniye wakinanye nawe. Role ya mbere nakinanye na Nsabe. Ukigiramo bwa mbere Kiramani yasaguha role yawe na Sabe. Yego. Reka niki cyakwemeza ko role ya mbere wakiniye wakinanye na Sabe? Iyo filime yanasohotse nanjye kuri thumbnail na Nsabe. Ihita inarebwa cyane. Iriho yararebwe pe. None se ko wumva yarebwe ubwo ni wase ukemura ibibazo byose wari ufite? Yararebwe ariko aho ngaho ntago waye tuzabwire kirati rwose nifite ibibazo ndakennye. None se utabimubwira ubugomba gukora iki numukorera? Ubugomba guheza. Ngaho mbwira ngo ukuntu wasanze bimeze kujya gukina filime utabimenyere. Abari haso. Jacques nawe amakuru yawe ngezeho none ngo wigeze gufatwa ku ngufu. Tubwire wafashwe ku ngufu inshuro zinga? Wafashwe ku ngufu inshuro nyinshi cyane. Nyinshi pe. Twumvikane rero kumeye ko police ugiye kumbwira bwa mbere ufatwa ku ngufu, bwa kabiri, bwa gatatu nababigukoreye. Bwa mbere mfatwa ku ngufu ni oncle wanje amfashe ku ngufu. Hana nkubita byatari. Ari bigenze gute kugira ngo agufate ku ngufu? Tamana, sunda byibuka kwere. Gerageza. Nindi mu cyumba nyina mfatirayo. Wa kabiri nawe yagufashe ku ngufu. Ndabyukogeze kunkoresha sex ndi muri period ku ngufu. Sha nukuntu bikunda babigukoresheje ku ngufu. Ku ngufu kabisa. Ewana ndava koko. Shange ora nambabaje ngaho twibwirira ha gatatu naho nigeze andi kubana n'abakobwa babiri ikintu bankiriye mu cyo kunywa numva nyine nangiye kuzungera mu mutwe ndavuga kira cyumba cyo hepfo kirafunguye kuko harimo ibyumba byinshi ngo yego harafunguye bandyamyeho nsanga wanyuma niwe mvuyeho. Shange jakarambabaje niko wandayewe y'umukecuru itazi kwihesha agaciro ariko wokorera aho ngaho nkorera aha ubusano wakura umugabo w'amafaranga angahe? Ujya he? Ngiye mfite aho njya gutegera abagabo bafite ifaranga. Aho ngaho se ho nago haba amafaranga? Hanga na amafaranga. None se bari abagenzi bawe nabonye aha ngaho nta amafaranga bakorera? Aho bagenzi banje. Nyine abo ngabo nabonye aho ngaho bo baba hangahe? Biterwa n'ubushobozi bwa hano uwo bahijumba gatandaraza ariko biterwa n'uwo ari we. None se ubundi aho ngaho uri bahita ngwi? Hano bahita muri Njamena. Nta mwana uhaba nta mukecuru nta mukuru nta ruhinja. Ikindi kintu nabonye abana bahanga habatoya baranywe inzoga nyinshi barababaye bari mu buzima bubi. Turasa nizaje. Kwiso cupa birasisa cyangwa 3,900. Ngo nagukora iki? Ntago ujya imyoto nicyo kigabo wakibona nyere mukavugana kuri kukira wewe. Munywa inzoga kugira ngo mutaza gutekereza ibintu mugiye gukora. Iki se ubuyobe byo ugiye gukora ukuramo ikariso ugatandaraza akaguru uyobe byo ugiyemo. Akanyanga mu mutaranda. None se wewe wabyo ufite imyaka ingahe?
Nge nabyo mfite 22. Ubu ngubu ufite ingahe? 43. None se watangiye gukora kano kazi ufite imyaka ingahe? Tangiye mfite imyaka 7 niga primaire. Reka ukora aka kazi k'uburaya? Uburaya nyine. None se ubwo iwanyu ni? Wacu ni Kimisagara turajya ndi muvanara. None se ubwo iwanyu ntago bari bahari ku buryo utangira kujya muri uwo mwuga w'uburaya ufite imyaka ingana gutyo? Bari si papa bagazi ko nagiye kwiga he. Ngo kujya kwiga si ukora iki? Kujya kwiga singiye nkajya kurara mu bagabo yari kunkurayo. Ufite imyaka 7? Imyaka 7 nyine. None ubu kuri hano ahangaha uri chef wabo, uri umuyobozi wabo, uri iki cyabo? Nabonye abantu benshi ari we biyamba. Abo buri wese asamaye. Buri wese amenye ibye. Buri wese amenye ibye inaha ngaha ni muri Njamena. None se nihe nama wagira abantu bari gukora kano kazi k'uburaya kuba babigumamo cyangwa bakabireka? Oya bazabigumemo bazabipfiremo nta hantu badapfa. None se ubu ngubu nta kuntu babihunga? None se bazabihungire ubundi si urupfu. Kubera iki? Murokora urapfa umugatiri kugapfa nta hantu wahungira. Aha turagushimiye cyane. Niko bimeze. Wandaya we niki ukunda mu buzima bwawe? Nswera nteruye. Wani barasarishije ubwo se yaguswera guteruye gute? Yanyegeka ku gikuta. Yaba yanyipeve yamfite mu ntoki ntari. Iyo postere suyizihiye. Yapazisira byo. Cyo imbere wavugiye se ko nta muntu wabyitayeho. Byumva umuntu nyine utswera anteruye nuko nyine wafata undi ukayimuhata kabisa agufashamo hano. Ntawe amaguru yafashe wayafatiyemo hano. Maze ukamuhibye ko. Naho duhega izepo yuko wabikora. Ayo kuntu nyine ushaka kumwegeka ku gikota. Kamurya we. Yaka urabivuga hiki? Zinda kuri kwimana zinda ziradufa. Zibafite ute se yaka? Jewe rinda twaranye nejo bundi Sodo. Napfe kumanura ipana abafasha igitsina bagikubise mu kanwa. Pastor urabivuga hiki? Ntaga abantu bashaka gusenga. Nimba wemera ko ibyo pastor avuze ari byandika muri comment ngamen. Haleluya. Harika amavuta ndumva ya. Biri nango sima. Mushakira ahantu hari abarwayi. Nimba ari wapfuye ndumva amavuta ndimo ndumva namuzu. Akanyanga mu mutanda. Eko none inda zo muri iyi minsi zimaze kunyobera niko wandaye ngo ufite iki? Mfite igitoba kiryoshye byaka. Ariko inda zi iminsi ra wabwiwe n'iki se washano? Rimwe na rimwe abagabo barabimbwira. Kandi wanjye nyibonye mbona kiryoshye. Twumvikane kumenya ko please. Ikindi kintu kikubwira kuryoshye ni iki? Yo nkozeho cyoroho ubwacyo ndavuga uti kiraryoshye kabisa. None se iki kintu cyakubwira ko umugore abishye? Ko ari nk'umugore agiye kurongora niyorohemo. Gasunika wapi bikagorana. Ariko Jackie wakwihanganye koko kare ku busambanyi naziranda zawe z'abagabo. Naba addicted y'abagabo man. Nje nkunda abagabo. N'abagabo nkunda Imana ibaho umugisha muri kunyereka urukundo we. Naye ndaruba hafi. None se washyene wibagiye ko turibesha ku gatima kayo turakwirwamo. Agatima kanye ni gato ariko muze mukagiyemo mukabyiganiramo nari. Ndabasararanganya tu. None se ubundi umeze ute? Yewe ukurumeze. Meze nka debe. Meze nka debe ni gute se? Iyo nishimye ndarira. Iyo mbabaye ndarira. Aho gira ijambo bwirizo ndazawe mudaherukanye. Ndabakunda sha abagabo banje. Ngaho mabizo. Urakoze ngaho dusoza challenge uyu munsi senga ucuza ibyaha byawe. Witeka Mana nciye bugufi imbere y'amaso yawe. Umbabiri icumura byanjye byose kuko nanjye singewe. Uturinde inzara uduha amafaranga. Uturinde ubukene dore nibwo butuma tuvuga nabi. Ubundi tubeho neza mu mahoro. Amena uturindira igihugu. Ariko twumvikane kumenya ko police ubwo urangije gusenga nizere ko waretse abagabo. Je naba addicted y'abagabo man. Je nkunda abagabo. Nkanda abagabo kagabarirwa ibisiga. Eko kumenya ko police igicucumbura uburusu busubunga abanyarwanda twese turi iki? Abanyarwanda bose muri imbwa. Ariko gicucu wakigorye wakimara amabyiwe abanyarwanda twese ngo turi cyongera ubisubiremo uhite mukuramo urwagaye. Abanyarwanda mwese muri mihimbiri. Abanyarwanda mwese muri ababono. Ibono niwe kumanyoko. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Kakajwe uyu muntu mugushyize mu maboko kandi nakwizeye kugiye kumumera ikigo. Uhaza turagara two muri Tanganyika none uje kutuboga uje kuduhagira uje kuduturira imibi. Harya cyari kiri kubwejagura kiboga kivuga ngo Abanyarwanda bose muri imbwa muri mihiri umurimbiri ni wowe umurimbiri ni bene wanyu bagaku umutima kuri karabasasura kaza kabona mudirisha. Ariko kakajwe urandenze wenga nakagira iki? Uragahuta kabona muziko gahambirwa. Uragakuga n'umuroga kwambirwa. Komeza umumere n'ibindi byuri kumuha nibiki. Wanjye jyaho kiyahuza amase we. Ujya ngo
natwe nta muntu tujyaho gutukana mama ya harya ngo umunyarwanda yaciye umugani ngo iki umunyarwanda yaravuze ngo ukunereye ntumunere agira ngo ngo ntahanyo ugira akajya mu muyaga urakahehesha amahanda hasoni none ngo ni iki none ngo umuhanzi uragahangiza abacuraguza urakarara mu muvure bacuriramo imyanda wo gahamba hasoni ngo iki ingegera buriya bayitumbagije ije gutuka abanyarwanda niko shaka kakajwe ariko wari umaze iminsi warihaye akabanga ariko nizere ko uyu munsi yeguye diplome yawe nari ngiye gusoza umwaka natukanye ariko urakira ugenda ukuruza akabona mu butayu bwakwira karara he bwakwira ukarara mu masega amafuku wabyuka ukakirwa n'imihari gahambirwa ariko kiramani ngiye ufite akabazo imbere waherewe ukirana na nyambo ubu nta munsi n'umwe uramurongo yashatse kuma asanga afite umugore nese ubundi nashatse kubwo umugore yambuza kuko yegora kaba yahaguruka Ivarese ndayishimisha warapfuye wewe wihaye guhangana n'ingabo z'u Rwanda ingabo z'u Rwanda zirakomeye ingabo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise bashe gwiyaba bari bazi iki iyo bari bazi ingabo mfise ho muri korana n'abanga ryaraje baraje bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke ngo tugize iki muribuka umwe ari kumwe na Elize uwuhe Elize wo mu rugo se umuhanuzi Elize bamwaseretse Gehazi Gehazi harya yavuze ngo iki bitubwire ariko umwigane neza nkuko yabikoraga ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye jamayi ngo karabaye urababona twafashwe ubwo biri kuba gutya Elize yakoze iki Elize karaba ngo icompa ngo akabona ivyo mbona hanyuma cakori ngugurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana yuguruye amaso yabonye iki yuguruye amaso atabona kumbe bafise inteko zirutana taziri nkaho uvuga ko Burundi butagira inteko abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugira inteko ya arihenze ngo arihenze se arihenze cyane Burundi burafise inteko bufise inteko zimeze zite iziboneka n'izitaboneka Burundi mwitegure turaje tubataka nangabo mufise Burundi burarinzwe itegure ahubwo nituza kubataka turahera Bujumbura duturira Burundi burarinzwe turafise inteko ngo mbese iki eshe bababona ivyo mbona Imana nishobora kuvuga iki Imana ishobora kuvuga ngo mavubi genda mu bari ngo mwicariye aho ngiki mwicariye ga amavubi akabati reka naga amavubi yaturye n'ingabo dufite ibuka kwa Gideyoni gabanya ingabo ingabo mwese mwitegure tugiye gukubita Ivarese zimwumireho gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana Chandara Barundi bagize ubwoba bagize n'ubwande ubwo bantu bwa shetani ngwiyaba bazi iki iyo babazi conzi baba bameze bate baba baremye ko nabyo bazi subwo bazabimenya ryari bazobimenya intambara iheze oya nimuze mba kandi noryi ndabwire mutubwira iki se ko nabyanyu tutazi haya tubabwira bike ko mwogira ubwoba ngo mu kwezi kwa gatandatu harya ho mu Burundi ngo habaye iki hajya mu kwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanya ingwana wibeshyaho nawe wararwanye se eka sice nagwanye Imana yaragwanya ingwana ubwo subwo yarwanye ingwana imeze ite abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane ubwo subwo ingwana yari nini ingwano mbi ariko urabeshya wenga Imana irayirwana je naje sigara ntamariwe gutya ko mbona wari umeze nk'igikecuru kimennye igikoma subwo wavuze ngo iki c'est possible ko hari abantu banze kubyemera se ko Imana yabarwaniye indwano kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanya kandi kayitsinda ubwiye Imana itagobaka ngizirwana nka Rambo cyangwa Jacques mware kuba mumeze mute nta butegetsi bw'u Burundi bwari kuba bukiriho mu kwezi kw'icumi